Gahiha nĩ itumũkĩte gĩthĩnjĩro-inĩ kĩmwe mwena wa Nanyuki thutha wa kwĩrĩkana kũrĩ na mũbango wa thirikari ya kaunti gwĩkomborithia kũrĩ mũndũ kĩũmbe. Ndeto ĩno ĩcũngĩrĩirie mĩhang'o ya gũthĩnja kũrũgama kwa ihinda gĩthĩnjĩro-inĩ gĩkĩ kũrĩa athĩnji morotete thirikari ya kaunti ĩrĩa maugĩte atĩ ĩrĩ mũbango-inĩ wa gũkomborithia gĩthĩnjĩro gĩkĩ ĩtekũmamenyithia. Makĩaria thutha wa gũtabania gĩikaro na thirikari ya kaunti ĩyo, onjoria aya nĩmamenereirie ũtongoria wa kaunti makiuga nĩũremetwo kũramata kĩgĩna kĩrĩa yũnganagia kuma gĩthĩnjĩro-inĩ kĩu, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte maremwo nĩ gũkĩramata. Atongoria gĩikaro-inĩ gĩkĩ matongoretio nĩ mũnini wa gavana Reuben Kamũrĩ nĩmamenereirie ndeto ĩno kũrĩa maugĩte atĩ gĩthĩnjĩro gĩkĩ gĩkũramatwo nĩ mũthubarĩ wa kaunti. Tumeweza kukuwa na way forward ambayo imesema mimi kama deputy governor na mheshimiwa rafiki yangu Kagondu, sisi wote tumesema vizuri, haiwezekani kichinjio ya Nanyuki Slaughterhouse haiwezi risiwa na mtu binafsi. Wananchi wamekataa, stakeholders wamesema hiyo hawezi itikia hata kidogo. Mimi nimewaunga mkono, there must be a public participation kwa exercise kama hiyo, na kwa sababu wao wenyewe wamesema hakuna na haiwezekani, mimi naunga mkono municipality ya Nanyuki ndio in charge of Nanyuki Slaughterhouse na hakuna lugha nyingine. Kama mwakilishi nikaweza kufika hapa na kuweza kutatua na kufukuza wale wakola walikuwa wanakuja hapa kulipisha, na ile jambo ambayo nitasema na wale ambao wanatamani na wako na nia ya kuja hapa ni waeleze ya kwamba waende wajaribu kwingine, lakini mahali mimi nawakilisha ambao ni Thingitho Ward, either ni Kishijio, either ni soko, either ni any public land, wajaribu na watukome, na nikiwaona hapa tena nitawapeleka kama moto. And this is a warning to them. Musijaribu, na mukitujaribu mtatuona, na ndimo ile siku ingine mkileta ukola kama hiyo hapa, haki ya Mungu tutaonana na nyinyi. Hivyo kuna mambo ambayo tumepewa ya kwamba kwa muda mfupi tutakuwa tumetimiziwa, na tunaomba kwa heshima kubwa sana kama wana Kichinjio tuweze kutimiziwa mambo ambayo tunahitaji. Tunahitaji renovation kwa Kichinjio yetu, tunahitaji mambo ya stima na maji, na zaidi ya yote wana Kichinjio ma stakeholders wa Kichinjio kile kitu wameomba sana ni borehole katika Kichinjio, na tumeulizana na tukakubaliana ya kwamba kitambo mwaka huu uishe, kulingana na vile ambavyo tumeahidiwa na uongozi ambao tulikuwa nao, tutakuwa na borehole hapa. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thĩ nĩ rũheanĩte macini